sari akakaririmbo muri iyi minsi ko karaza kanshobora. Umungu wakaririmbye ni igitangaza gari mu gukora ibintu hano mu gisagara. Ariko n'uyu mugabo ntiyoroshe Yefuta yakoze ibitangaza nta wundi ndango uzabikora. Yefuta umukozi w'Imana yahigiye Uwiteka umuhigo ati ntungabiza abamoni kizaza gusohoka imbere ayiza kigutambira amashimwe kubereye. Yefuta umukozi w'Imana ati ntungabiza abamoni kizaza gusohoka imbere zakiguta yala misalabi autalarigize usarire uyu muhungu ari mukwa amajana muri mke mu mugani w'abarundi kama numva ibintu uko biragira gute bama bizunguruka neza murinje apa ingada ariko no inzara mfite ni kuwa buraye ariko uzuko bataroza amasano woja kureba mu masana kareba ko taco bacaraye nubwo ko bakagari ako se twaraje ari imboga twarajije rino jore ariko ntazo ndakabi kuko ngo bari abahungu kana nibisambo bona kota bakakarya bona kotsa ati ntungabiza abamoni usarire umuntu harimo kwamagira inzara none akamagira inzara ariho bugica kugira ngo samusarire amaze kunanuka mbere nari ibyibushe wakaze umuntu yakavuga ngo ndi umuntu ushitse ariko kuva nshikiye ahangaha mu mushasha hari inyagwa y'inzara noneho ako hari agatsima narajije ninjoro namanye intorizi shiga gatsima nosanga bari abahungu bagatwaye no kwamambisha je sinza nkina kagicaga kokoza amasahani ukagira gutya ugasanga karawujanye apa uzuko ari na munini kadata mutima sudafite ibishimbo byo kuwurisha ariko ntaco reka nkuhishe igihe n'igihe imboga niziboneka ndaza kuwurya umushira utaruja mu gashwa reka kajane niko yo twari twayibona nanje nakindagaje kuri phone wento mvino zarawa mugongo hafatanye no mu nda bayizarirangije no sheko ndakunda cikana no kuri kwimana ko numvizana namze nawe zazuka yo atoroma ukuturamenya ngo yagiye tuje kumushakisha ariko reka maze zo turashari turi hari amara ko muciye kuri umuzi wari utaratwoza ngayatunganya urasanga nayo zina makamvuga twarusanze turi here turamarana nijura mzehe turamarana neza turamarana hano cyambaye kadara kagatsima n'indukano kare hano yeme sare kuna navze kagatsima kare hano ngo ndahagahisha rankarye n'indukano ye ukanura inanaraga nyagwa ariko nimba ari mzewe turamarana nabesh turamarana niko yo mama kagatsima nabitsa nimba bakoswe niyaye ariko ni izazo zose ni mzee wa karibu kakandi nanazo ngo turaza kurya yewe mzee ni tumufata tugende tuje kumushakisha arabona no igitabo kikirambwira neza no ibitangaza uvuga ndakibona mzee yegura hanga kwa ko tugushaka yewe nimeza ariko namahoro nukuri ko mu muranke oya
Munda ibicika zawe inzara yabaye. inzara ntaye kadata umusongana kuko kwakura atakiza ndaso none turi umushe wacu bifaranga cyo guhara ako none biti bitangaza musarire nje kera nakazanira kwinzara nkamana inzara karara amajoro 5 n'iminsi 5 wewe ndarakoza n'amazi mukama ndakibazo ariko mwemerega kurya gataka turifaranga cyo guhara urakaryamaho umenyereye kurya uzuhawa nani None muzeti tujya saa sita. uyu munsi ndimurya ntakunda abantu b'abasore kumurata mukankankane ibyo kurya twasabye mu byeyi oya uyu munsi murabwirirwa ndababwiye murabwirirwaga mushaka ifaranga zanjye arizo muja kurya naho nje nta faranga mfite kubaha pi tazo Kwitwe n'inzara. umusore ungana nk'uko kandi ufite imyaka 25 wowe witwa n'inzara umuntu w'umugabo witwa n'inzara Ahubwo nduba kugwanje. aho wicara kugaburira ijambo ry'Imana Rira amazi. ntakwizera ufite genda oya Reba nawe ukuntu ugira ngoko. ahora ndakundira Reba ukuntu ugira hasi. Ugenda Shaka gusaba basi. njyewe nsaba umuntu w'umugabo nasabye ryari kuko waje kugira kunkoresha amakuru njyewe ndasanga mukuru wanjye wumva gake umuntu nyine None wa. Turabigenza gute? tubigenza gute nyine ko nje nta faranga mfite Je nari mfite duke. Nari mfite duke. mfite tungahe wo Mfite 5. katuje guhara Tuje kugura udushimwe. none muzee ndarwa bijyaho Noneho tuje kugura udushimwe. Kena dukoze na ji dufata umutima wa. nta kibazo wa Tugenda. ubonye wa wanze mu tuno tujana gutyo Karanjabutse. turaryoshye Tutunyagwa turaryoshe wa. Uzikora tumarira mu nzira. agoreka niyo hutura wacu nagiye kwicwa neza Kandi siganga ndebe ujye wacu turaturira hanze uyu munsi. Turaturira hanze. Niko amahinga data rero tunyagurira mwana azanye se turana udushimbo gusa reka manze nkoreho nde ese harya hari n'agatsima gana natoye n'ijuri ya mwana nimba atambona noneho manze yuko atumbona agabuka kambona intambara y'abantu Nikosha. wi Ngwino natuzanye. wazabya bihari Nabizanye neza nabizanye. bigwa birihe Biri hano hanze. wowe kidaze Nari mbiritse turarira hanze uyu munsi. Turarira hanze. kandi ubunyako none buryoshye Tumeze neza wa. two buryo bwonyine Oya. ntabwo nukora tugasingira kaje Ahubwo we simbugazane. Nanjye zana amazi dukara. sawa reka ngira ndeba kaje Ndeba kaje. ese bahungu baragiye uyu mutima ndahambira ku marano kuri kose navuze ngo nta mboga zihari ariko ndahambira ku mara reka hanze ngire gutya kajya kagiye kureba amazi bakatubwira sego nta n'umwe turimo kariya gahungu gana akazeze no kwama bagahico bagahaye byose akagira ko gashahuka Agamo yamane ari karamuza kubwira yuko ashaka kugura karaza mugarwa